Tongeria Kathumba ni bagwatanirite na ngavana Mutuma Ntwithe nkiandene ya kanisa ya AIPC Nterecha Kiegoi ni aria bakiaria atongeria baba baringirite ndebe ngavana Mutuma na kwendekithia anenkerwe kanya kangi ka gutongeria kithurano netwitite. Munini wa spika mbungeni ya kaunti ya Meru Mwenda Ali akiuria ngavana Mutuma gukara nthiguru na mithikali nturi na gwitikaniria no batere kurwira giti kio ngavana akiuga gutiumbika bairi baba baumite guntu kumwe kuruira giti kiu. Siasa nicionekanite kuwata mwaki kanisene ya Itumbe AIPC wa dini ya Kiegoi ya Ntubochu na aratongeria Kathumba bakuimbirite ngavana wa Meru Mutuma Ntwithe na nkatha yawe Miriam Cherotich. MCS ni bonekanite kuringira ndebe ngavana Mutuma na kuwa niwe bakaiyeka kiri kithurano kia 2027 na ati kwina itumi kiawe na mithikali nturi kuwatanira kenda barungiko mocio kurwirete ki ngavana Mutuma nawe akiuga akarania na mithikali nturi na bamenye mwerekera babu kwena lenturi tutime yako endia ndewe yele kyani ne tukwe tukutimwe bu twakashwa kana nje mukona bu kura shembe ikura ngiri manende ya 47 tukiabuyita ati bukona gatone tikia ngabani tukarita bende embe tianie kalitomwe na imenti bo twenda lakini bakona kitu msenda toka patika mtu kana kona ngaba maminya ba so batu ngabani lentori to amwire ni to mweshima na isini wetu ndaharo makwendele kwa na nigi na nyaba tu to abrombe kenda tu boika nyumba gutogani umwe lakini ora tu niwe tutirukia kana na bona tuenda kulugekera tuwete kaibu kwenda kulugekera tuwete tutenda kulugekera tesa sawa so gavana kwa support watu tu members of the county assembly nende unathe tuona embe bange bagenda kuira nao kaba kwenda bwana ikundike ke ora 2027 loi ende muembe ora kwenda kuromba gite kyangavana nerwe orende yembe ira rembi ende babu ko embe bwakanya embe bange baba kwenda kuromba gite kyangavana wabakanya bobere orende kundikire na dobere babu kuburete kundi mwaka 2037 ndo itara yake na tukaura ni kiuria warede na kia kufulani umete embe obwitheria tubembe ni wao ukweria ukwaete kuona itika waziri yake kubiro wa waziri veterani ni tano ndio obwitheria tubakuma Kiegoi ya Ntubochu ngwataniro ekwa kana rwaria rwakwa na mzee Nturi kinyawe tutekurana nezirete akimbira na support ona nako wirwingo ira nkurita sobu kaigwe yobuga antu bamini akobembe kaigwe yobuga tugetikaniria na my senior brother urato batire wikia Meru yetu no tumeru ni tutwinde tiu na no tuwe nyawe no mwana babo kwa twethigia mutiire mucio yawe atwathakirira inkomenya kinyawe na umeomba tutethia naguo ambira my brother woni mbonete manto ya maingi kankarende ankwatha ekirira ora Meru wita uendelea no tutukona no kwethia atia no kuomba na ibo tu muromba miario ye MCS ni yekini mawaziri barabo kare mamburene ya kwa kagavana atika ngwe kadangara ya kabu ngono muchi kamu ni gavana ngono muchi udi gavana bombena utomo sabotane basen iba atuto batu kudira tu bambere kutele ya gavana wetu ona gavana for 2 times for kaitene okau gavana Mutuma onekanite kwariria skuru ya Kiegoi University campus na kuwa Kiegoi kigenda gena university uwa amen Kiegoi kigenda gena university tugaka hostel Kiegoi kena na beto barane nyumba yu tukabuye ya barabara no tuwa university ya Kiegoi na vijana beto tubandike bari ma engineers itoite kaneria babu bokaita wiregero every time inyakethera nkiripotera weru weekend kumembe mbita wa Marion Karugi wa Naftali.